Assalamu alaikum жалпы эле биздин YouTube көрүүчүлөр амансыздарбы туугандар. Бүгүнкү число 28-январь 2024-жыл. Ош жепалак ун аваздарындабыз достор. Бирден лайкты басып коюңуздар. Биздин каналга сөзсүз катталып, буюрса Matiz 1-2-лерди тартып чыгарабыз достор, колдон келишинче. Достор, лайк басып дагы бир жолу басып коюңуздар буюрса. Кимден экен Matiz? Güzel aka. Канча экен пулу? 240 240 bin. 2010 08 объем 6G расходты. Телефон номерлер тугандар көрүңүздөрчү. Простой. Шанда бул Өзбекстан, а? Өзбекстан дейт. Бисмилла. Проще сатылат aka. 148 миң пробег жүрүп тур. Простой деген. Аюу жокпу? Не аюу бар? Кассак иштер. Солдаңыз берсин ака, а? Жак сатып алган экен. Достор, лайкты басыңдар дагы бир жолу. Жакшы буюрса видеолор чыгарып турат, колдон келишинче. Акчасын жазып тур. Matiz 2 2001 Кайрая 08 6G расход 250 миң телефон номерлер. Полный электропакет дейт. Ha. Matiz 3 экен. Кимден экен? Пулу канча ака? 350 миң. 2006 жылда 08 объем 78 расход телефон номерлер. 350 миң дейт достор, көрүңүздөрчү. Кәми бар. Не иши бар? Иши жокпу? Иши жок. Болду, содаңыз берсин ака. Matiz 1 экен туугандар. Белый жемчуг деген. 2003 08 объем 68 расход 165 миң дейт достор. Телефон номерлери. Пауза кылып, шашпай чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот достор, буюрса. Көрүңүздөрчү, элдин баардык ушул Matiz'дер жактагы. Солда кызык болуп жатабы дейм. Час жазылбаптыр. Ассаламу алейкум. Пул канча экен ака? 260 миң. Matiz 2 Корея экен. 2003 08 объем 6G расход телефон номерлер. Не иши бар ака? İşi yok başladı. Таяр, ауда каласа. Шар бензинди куят минет. Benzin de var. Birincilik. 171 миң пробег. Үйүнө жетчү бензин деле бар дейт. Канча экен болор колго тийиши? 230'a vermedik. 230'a бербедиңиз. Аз косто бересиз. Сөйлөшөбүз. İçin salonları da ушундай кожаный алла булар да экен, жакшы экен. Солдаңыз берсин ака. Болду. Бул жакта. Matiz 2. Бул канча ака жылы? Эме. Пул канча? 250 миң, 204 08 объем 6G расход 2004 жыл телефон номерлер. Корея. Буну канча болор ака? 240'a veririz. 240 миңге беребиз дейт. Алдыңкы дерезелер электропакет. Bizde karez var da. Bizde karez var. Солдаңыз берсин ака, жак сатып алган ака. Ассаламу алейкум. Пул канча экен? 2008 08 56 расход телефон номерлер. Пул канча? Канча? 180? 180 миң дейт. Болар канча экен? Колго тийиши. Кеч көзөр. 170 миңге берем дейт. 200 миң пробег жүрүп тургандар. Солдаңыз берсин ака, жак сатып алган ака. Matiz 1'nin nesi жок экен, bunun деле эси жок экен достор. Matiz şu элер бардак тартабыз. Matiz 2. Пул канча экен досум? 215 ekan. 215 миң дейт. 2008 08 объем телефон номерлер. Өзбекстан. Простой комплектация экен, простой экен, салондору дагы жакшы. Силерден? Болар 215 бе? Ооба, токтоңуз. Токотор, а? Не иши бар, даярбы? Даяр. Ишке даяр, а буюрса? Аяк нерсе жок. Болду. Булчу? 250. Бул 250 дейт. Жылы 2007 08 телефон номерлер. Бул Өзбекстандынбы? Ооба. 250 км. Өзбекстан, а? Содаңыздар берсин, жакшы. Анан тарткан ака арзан. Кайсыл? Налбы? Ачыш болот каналыңызга 185 миң. Matiz 2 şunday
Yaşını sivette 185 min deydi. 2007 08 abiyam 67 расход, telefon nomerleri. Dostlar pauza kılıp şaşpay görüp görsеңіздер болады. Пробеги болған болса 135 min жүріп тұр. Қолдаңыз берсін aka. Жақсы өте сонын. Ақшасын жазбаптыр, бирок ақшасы жазылбаптыр. Ақшасы жазылғандарды ғана таталчы. Бұлдағы жазылбаптыр ақшасы. Ақшасын жазып қойса соның болмақ. Жалпы елдерге дағы Matiz 2 Kızıl Sivet 2003 0867 расход сена 150 min. 150 min mi pulu? 150 min deydi. Koreya. Matiz 2 2002 yılı 0867 расход, telefon nomerler. Assalamualaikum. Qancha? Koreyavi? Прибалтика. Koreyavi? Прибалтика. Ha. Срочный сатып. Срочный deydi туғандар. Прибалтика deydi. Так. Бұл жерде Matiz 2 Россия транзит номерде екен. Assalamualaikum. Қағаз беріңізші, малымат қағазды. Бұл қанша керек ме? 280 min kəm var da. 280 min, ha? Soldağınızı versin eka. 280 min deydi. Matiz 2, Özbekistan. Telefon nomerler. Qancha dozasına kadar? Kimden? 230 min. Aldı elektropaket 157 min pробег жүріп. Özbekistan туғандар бұлар. Лайк бақылеттер, да, бір жолы лайкты басып қойыңыздар бұйырса. Уже кешкі базар сода болып отқан жерлерінен әрекет қылып тартабыз. Мына ушул жерде Матизді бағылтау дейм. Алло. Алейкум ассалам. Жақсы бе? Assalamu alaikum қайра. Matiz 2 2006 telefon nomerler 215 min deydi. Özbekistan gene? Ne işi var? Ne işi var? Kadıvay? Bolar qancha qo'lga tiyishi? 190 bo'lishi. 190. 129 min pробег жүріп тұр. Болды. Уже номер шықты акалар. Жақсы, содаңыздарды берсін. Жақсы сатып алыңыздар. Корея. Пұлы қанша? Коробка автомат 260 min deydi бұғадар. Корея екен. Кожаный салондорды 320 min пробег жүріп тұр. Электропакет алды. 08 объем 67 расход, телефон номерлер. Пауза қылып, шашпай çalып сөйлессеңіздер болады достар. Мына ушул жерде Matiz 1 екен. Сұрайчы қанша телефон номерлер. 99 жылы телефон номерлер. Бағылтастарды қанша қылдыңыздар? Проблема емес. Бағылдыңдар ке? 150 көтауыз. 150 kemiği var deydi tuğanlar. Şöyle deydi. Eldim var şu Matiz taraftaken köpçülüğü. Matiz 2 yılı 2003 telefon numaralar 230 min. Koreya bu? Koreya. Niye ayında işi var kadar? Dayar ha? Elektropaket pробег 325 min жүріп тұр.
Жақсы достар. Көріңіздерші. 2006-5-6 расход авион бір екен 300 000 дейді. Өзбекстан туғандар бұл. 2004-тен жоғары Өзбекстан білі. Білгендер комменттерге жазып қойыңыздар. Машина жауық. Matiz 2. Assalamualaikum. Pulu qancha ekan? 200 200. Yılı qancha? 2011. 2011 Rossiyavi. 320 237 ming probeg yuribdi dostlar. Matiz 1 ekan dostlar. Yılı 99.8 abiyon telefon nomerler. Ақшасын сұрайыз. Ассалаумалейкум. Бас қанша екен? Ha? 180? Ha. 180 min дейді. Matiz 2. Ақшасын сұрайлы жаздыр. Aynekler anguşna bu. 2005-08-67 расход телефон номерлер. Бағыл тасарып қанша қалдыңыздар? Еми қанша екен пұлы? 270. 260. Не işi var akıllar? Tayar. Benzin koyasın getirir. Benzin koyasa koy. Haydi ister. Qancha bo'lar qo'lga teyishi? Ozgina kichkina kam var. Sodağınızları bersin ha. Baykeji degan YouTube kanal. Baykeji YouTube kanal. Туғандарына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк, комментарий жазып коюңдар. Алла разы болсун баардыгыңыздардан.